Zio. Zio. Asante. Zio. Any need man pa Sanity group back up pet. Mukasa. Zio. Na era atina ko nyaso fie de ni na se bona baso Sanity group. Se de obae o mai hunu tutuye mai amase nyina Zio. ese o yeki kinso Sanity group. Oni era trase na kwesi bi ga tutu ne nse abetre odwe obi aso era ye ni Sanity group. Adam said o ye bata Sanity group. kan menina bo share maso sisi o tem Zio. di ye tu ye baby a Zio. onye yi Sanity group. sa ahini papa say ahini a ina e kondo si bi hu ama koso dan na se bi yura sunkuntu ya dia na edala ni supa Sanity. enje kula me ba e che so bi no enya down give the Zio. ye oni hoho no kasema sa hoho amona ni kula adia da ni so sa Asante be ko ni Sanity group. Tempuntu ba Asante se ni mrante ni mai a omuwo Asante benye aduma Sanity group. na Asante afa ni kuma pes efra Zio. president ye ba waye oh no na Asante kuma ra ya na mtoko ni adi na ba Zio. afọ ba ni na fiye ni Sanity group. na Asante edo Zio. ti man tingwa Zio. ti nyame aye na dom Zio. na ti akonya kokko so Zio. na obu Asante mai hyehyɛ tutu nneɛma sɛ bɛyɛ Asante so bi gyina na Asante akɔne Zio.